clear tu te chibai le vekule tun tum kan video chuan SSC MTS multitasking staff le Havaldar Hnaruak le Assam Rifle Nuaya Rifleman Riflewoman General Duty Sport Quata Hnaruak dil theite kanen hole donani ahmasa in SSC MTS Havaldar Hnaruak te hanen masa ila MTS multitasking staff big hi zathum le somruk po sarwaka Havaldar hi post sangkhat le za somkwa le pariat arwakani post ruak zongjong sa thi sangkhat zanga somnga le pariat ani Mizorama hian tundin huna post panga vel arwakani hlo hi pay level 1 singkhat sangria tatanga singa sangruk le zako inkar ani a enhanced salary atlang puin first year hianin singni sanga tanga singthumbor vel an hlo theidonani deal tura thiam na ngai te metric class 10 pass ni angai ani age limit kumbi thlian en leila MTS Havaldar CBNB ka hianin kumsom pariat atanga somni le panga inkarta na dil theidona STSC tan kumsom thum thlenga dil theidona ni MTS Havaldar tho CBIC Revenue Department athok turbik khachu kumsom pariat atanga somni le pasari inkarta na dil theidona STSC tan kumsom thum le phni thlenga dil theidona ni apply dan turhan en leila SSC website www.ssc.nic.in atangin registration tia chumin hnuah chuanin form fill up submit mai turani SSC hnuaya hna lo deal to registration ti to tan chuan ti non kher ngai to lovin registration ID le password mangin login apply mai turani donani online form fill up dan en du tan tutorial video hlui video description hemi video description a hian kada a kan lo en don nia application fee hi STSC tan choi angai lawa general tan chuan cheng za choi angai ni last day chu tun thla July ni somni le pakhat thleng ani donani tin correction edit application form correction edit na hun hi July ni somni paruka tanga ni somni le pariatin kar thleng ani donani SSC website hi ahmang tu an tamthina wangin last date nai lama chuan a heng duwa server kha problem om doni chuwang chuanin arang lama apply vat afin thla kani selection process an en le thuakila written exam computer based exam le PET PST hemi hi Havaldar adil du tan khan ani a MTS big tan khachuanin written exam khami computer based exam chau kha ani donani Havaldar kan deal du ni chuanin PET PST kha awmte don ti na ni chu computer based examination online exam big kha Mizorama exam center oma entenan ion digital Molpui Road ITI venga khanin exam center kha awmthina ni munhrang hranga khan Mizorama omani syllabus MTS Havaldar bi ka khanin writtena online exam kan ti kha session 1 le session 2 omdona session 1 a hianin numerical and maths ability chu question som ni omanga 60 marks reasoning ability and problem solving 20 questions 60 marks ani donani tichuan session 1 question hi MCQ vekanianga negative marking omdon lawani session 2 en leila general awareness 25 questions 75 marks English language and comprehension 25 questions 75 marks ani donani MCQ vekani dona amairo chu negative marking omve thung donani question pakhat ti diglawa khanin mark khat zelan kat donani Havaldar post big tan PET PST kha omdona working kan ti kha mipa metar sangkhat le seruk minutes som panga chunga tlan thlen turani a meichia 1 kilometer in 20 minutes kha tlan thlen tur kal thlen turani donani PSTB ka khanin height mipa 157 cm kha ST tan chuanin 152.5 cm relaxation omani female 152 cm ani a STSC tan khanin relaxation 149.5 cm thleng om donani mipa tan big chest om leya 81 cm kha full expansion in ti thei angai donani meichia chuanin weight ari zong kha 48 kg ani a ST tan chuanin 2 kg relaxation oma 46 kg ni angai ni ti chuan kan hriat tu chu SSC MTS Havaldar exam inbuatsaihna tur tan zir tur question hlui le probable question ang chi test study materials te kan mamoni chuanin ka website www.kamliana.in khanin study materials ang chi kada thina amamo te tan website membership joina PDF material kha download theihin om rengani kan lo bi chiang don nia
panina chuanin Assam Rifle Hnuaiah Rifleman a Riflewoman General Duty Sport Quota Hnaruak te en leila hemia hianin compassionate ground chu chung khat laina Assam Rifle Service boral te aya lu theina quatang chi kha om don lovani a refresher tan chau khan ani don ani Rifleman a Riflewoman hi post somrele pakhatarwaka mi pa tan le mei chatana dil thei ve don ani Rifleman kan ti hi sipoi constable rank khani dona sport discipline category pakwa khanin category pakwa khanin arwakani sport category football 5 male mechia panga arwaka athletics 12 male 12 female rowing 5 male 5 female pancake silata khani mi pa tan pali mechatan chona arwak lawa cross country khanin 5 male 7 female archery male pahni female pahni boxing 5 male 5 female sepak takraw khanin 2 male female arwak lawa badminton 3 male 2 female tichuanin postwak zongsong zathi mipa somli le pathum ania meichia somthum le pariat ani hlo hi pay level 1 sing khat sangria tatanga singa sangruk le zakoin karani a hlo basic salary ba ka hianin allowance thathawangi enhanced salary hi sing thum plus ani baisai ani thiam na ngai te Riflewoman na dil tur chuanin class 10 pass ni angaya tin sport person ni angai ni sport person kan han ti khanin infiam mi sport discipline category pakwa kan han soitak zinga khan aing mobera khan international level in ti siak na emo tin national level competition na emo inter university level national sport game school kan tiang chi ayo a khatiang lo chuak to emo tin national awards in physical efficiency drives khatiang akhan achievement nei ani turani deal tu chukum som pariata tanga somthum le pathum in kar STSC te khan ni turani a general OBC te tan chuanin kum som pariata tanga somni le pariat in kar khan an deal theidon ani selection process an en leila sport lama an thlen san dan award an lak dan le participate dan azir khanin select an ni don ani international level award la to te lo participate to te khan mark an musang beranga ti chuanin national level inter university national sport kan tiang chi khanin adol zel donani ti khan mark pek dan kha in anglo nuai donani chu candidate verification awm hasaperanga document verification lenga PET PST kan ti kha omanga chuta chuanin height mi pa bi ka 162.5 cm ST tan anianga hei chatan chuanin 152.5 cm ST tan big ani donani ti chuan field trial kan ti te medical exam kan ti te kha awm le donani chu selection process lang pui ani apply dan tur han en leila online atangin Assam Rifles website a khan apply turani a form fill up na link a website link chu hemi video description a hian a link kada a kan lo check out don nia tutorial video en du te tan po video hlui link kada tel boka kan lo en chiang don nia o last date chu tuntha July ni som thumthleng ani don ani recruitment rally field trial kan ti kha thale august ni saria Assam Rifle Training Center Assama le Sukhovi Nagalena te nei ani don ani a rally trial nei na hun le hun tur hi calling letter lama khanin shriatir kan ni le don ani kha kan lo ngai chang don nia Frichiang du tan chuan official advertisement PDF hi download theihin hemi video description a hian a link kada a kan lo check out don nia clear tu te lehkha zir nuam vekole